šetnju. Halo? Pa ja čekam tebe, hajmo volim. Uglavnom Raja u nas u jednoj šetnji u komšiluku, šta nas boli briga, gdje Čulija leta ispred nas. Šta ja znam, htjeli smo nešto na tu temu, koliko plaćamo stan, znaš, ove godine i to. Jer ga kako smo mi ono prošle godine, u prošlom videu smo mi rekli Tony 100, je li tako? Da, da. 2100. I ove godine isto tako. Kako, gdje ti malo to? Zna gospođa to malo bolje, ona to tamo znaš. Ali smo uzeli na malo više vremena, što i nama paše, jer imamo neke planove da odradimo među vremenu. Baš tako. Tako da će to biti nama perfektno. To Raja, znači, jeste, znači, pravo je žena, trebalo, sad se ja sjećam, trebalo je to biti malo više, ali pošto smo mi uzeli na 18 mjeseci, pa ja i sa rokom dali su nam, da, baš tako, mjesto na 12, mi smo uzeli na 18, dali su nam, znači, po istoj cijeni kao što smo uzeli sebi prije 13-14 mjeseci. Znači, nije nam stan ništa skočio, isto nam je to sve, znaš. Iako smo mi pričali da nam dođe s otim, šta ide s otim sve, znaš, plaćamo mi vodu, smeće, struja, internet. Nije struja, jel da, ali internet, kako ono ide? Struja je posebno, voda ide tu, ide gas, ide smeće. To žena zna malo bolje, Raja, znaš. Ide internet package, paket što je to zajedno za naš termometar u kući i za sistem i za vrata i tako. Pa da, znači, ako ćemo sad realno stan možda izađe oko 1800. Jeste, ona je base renta 1816. Znači ovo znači sa rentom, znači ono originalno renta je znači 1800, ali plus ove amenities i to znaš što ti dođe s otim. Tako da izađe ista nam cijena Raja koji prošle godine otprilike nešto tako, možda ne bunimo, što ćemo se bunili, lijepa nam je erija. Morning. How you doing? Hey, you. Good. Znači, eto ono, kako da kažem, vidite vi u kakvom smo mi komšiluku finom, znaš, i onda sad ta cijena tog stana je povoljna za tu eriju, znaš, jel, gledajući sad dole recimo u South Phoenixu šta se sve događa i ti se ne možeš ovako šetati, sine, di sad da izađeš dole da se prošetaš ovako, hem je trafika, hem onih, šta ja znam, nema koga nema, ne bi sad da ja vrijeđam, diskriminiram, ali svi znamo o čemu se radi. Znači, erija u Americi zavisi sve u koju eriju hoćeš da budeš i moraš toliko da platiš ako hoćeš malo bolje. I ono sad zvuči možda malo kao previše, ali po ovim standardima nije. Totalno je okej. Nema snijega, Raja, kod nas još. Ne bih rekao da će biti. Na planini ima ona tamo planina što se vidi gore, malo špic, na njoj bude snijega, ali ne vidi na njoj snijega. Bude tamo u januaru, februaru. Da. Gledam u Bosni je za bijelo opasno, Raja paniči, ono, znaš. Daj, ba ljudi, nemojte kakat. Ja sam bio u Bosni, ono, kad sam bio dijete i sve, i nestalo je struje, nije bilo ovoga, nije bilo onoga. To je sasvim normalno za takvu eriju. Kao Bosna, brdato, šuma, ono, znaš, remote, nema to drugog gradovi, kontaš. Šta očekuješ, jer ti moraš biti spremana, tako je ovdje Raja na rančovima, solarne panele, ima ovo, one, za struju, ono sve što mu treba, one, kako se oni zovu, oni, ja sam zaboravio to. Generatori. Generatori, bravo, thank you very much. Generatore, sve živo, znaš, ti moraš biti spreman na to, buraz, nemaš ti samo, pao snijeg, zatrpao, nemoj ba zeba, pa Bosna, šta očekuješ, nisi na Havajima. Pa ja jebo, mislim, ono, znaš, živiš u toj eri, treba da budeš spreman na to. A neko lafo nešto iznenađen. Isto kad ja sad iznenadim se ovdje u ljeti 125, ja vičem jebo mater, što je ovo, bog te, otkud ovo? Pa kako otkud u Arizoni su pustini, burazi? Očekuju, znaš, pa ja. Da. Koja je pizza? Oh, excuse me. Vidi gospođe. Sunčast, fino. Ješ mi fino.
popuslo, ha? Nešto se desilo, Raja. Rekao da je išta palo. Više kod da je ograda jarana istrugla. Uglavnom, Raja, to je to što tiče, mislim, ovo, znaš, plaćanja. Šta ćeš, znaš, Raja ko Americi, zna kako je to. Pa ja, nije, ovdje su cijene takve jarane. Imaš sad ti neki mali gradića gdje imaš možda 40-50 hiljada stanovnika, onako kao pobosnene manje gradove, gdje ti plaćaš nešto minimum. Možda ćeš naći $800-900 sebi rentu neku. A ovo ovako veći gradovi nema šanse. Nešto ljepše, cijene su sve. 1500 i plus ako hoćeš nešto ljepše. Pa ti vidi, hoćeš da budeš u getu sa mafijom, tamo gdje gledaš ono sve, hoćeš da ovako izađeš, evo vidi niđe žive duše, uživaš. Isplati se, taj rahatluk vrijedi para, znaš. Makar nama. Jer mi nismo neki koji ćemo sad da nas ima svuda. Volimo kući tako, da nam je fino. Pa ja. Bude zeka ovdje. Malo bacimo Raja mrkve ovako. Neka hljeba. Pokupi to neko, znaš. Pa ja. Šta fali, nahrani životinje? Mislim, one se snađu ovdje, ali eto, malo bacimo. Malo radi životinja, malo radi sebe. Kontaš? A ja, treba dati malo kako bilo. Wow, nice. Ovo je bijeli onaj kat. Kao svila neka nešto. Ma jedi. Pa ja. Ja vidjela Raja tamo, rekao je se ono kvarc. Sad ne znam je li ih vidite u videu. Evo neki paketi opet uzeti, Raja. Ma ja vidiš, u poštu nam dole došli. Nije se dalo, dobro, neki dođu na vrata, neki ne dođu, znaš. Kako koji? Kako koji, uglavnom evo nešto za otvoriti, šta li je? Hi guys. My brother painting these rocks. Yeah, see? You could paint them. Uf, paintera, bože. I already finished this one, hearts and dots. But I now already I'm doing finished this one this with one. different colors. This one. Wouldn't it beautiful? Is it Idemo time sad. to open the box in over there? Ma ja. Da vidimo. Vamo kod dedija. Thanks, mama. Paketi su neki računo stigli opet. Ovaj na Baksi, taj gore je za čovjeka. Iznenađenje opet. Nešto sam ja njemu kolafo, eto. Neke accessories. Iznenađuje, ono šta će sa njom, I love it. Fishing nešto, ja, torba. Ima u njoj još nešto. Torbe fine, bože. Pazi ti! Da spakuje kad krene. Unutra neki pribor, šta ima? Da. Kao štap i imaš tu tamo isto. I štapić, a? Vidi. Pa nice, Maško, thanks. Gdje je ovo sa Shane-a, jel? Ja. Oho. Malo ti vidiš. Ona zvonca od onog mamac. Ovo mi je trebalo, nisam rajmo. Ne planiram ja fatat velike neke ribe, mislim nakon nešto srednje. Zaufat nakon jednu ribu srednju taman. I think da se to otvori. Otvori se, ja mrežica ono bude, znaš. Bude ovako dužo da je zagrabiš malo da ne ispadne. Sad ću to otvoriti. Jes fina mrežica, bože. Kad se ode malo ovako za baza, možete staviti dosta u torbicu, staviš štap. Imam ja tamo isto štap što može staviti u ovu. Tamo, ba, perfekt. Da. Mora se ufati neki komanci Raja. Eto mečat se sa šorcem. Thanks, mama. Znam šta je rekao ova ma sad naručila, bože dragi. Iskorišće se, znaš. Ode se ovako malo ribe i to. Šta fali?
šta je sad ovo? Ne znam. Something for us. Pa ja za djecu vidim nešto je. Oh, another game. Gravity. Gravity maze. Magnet. Falling marble. Oh, falling marble, ovo je za klikere. Yeah. So it's for marbles, they go through here, ono, znaš, da idu kao da im praviš neki put, nešto. Beginners 60, beginners to expert challenge. Hey, don't feel there. Ništa, aj sad se to igra, tamo pa ću si igrati ovo neki... Oh, logic game. Vidiš da imaju neke i karte isto. Interesantno. Znaš, ma jeba, šta da ne. To je to. Dva mala paketića. Kako smo mi imali napade raja ovih paketa. Ovo je dobro. Pa ja.